na beka yensa e wo fidue masenum doc me pacho me wakwaba me joso pacho ho na mo te sen boko na oso ya me adom te me ho ye ho ayefe onso ho ayefe clinic te sen adwo mokoso Sompa ene ye nche ho ma me na be ma Sarfo kantankan so ase ono na adaroma social media handles no boyen ama bibia nso atimi akoye ene akwese Sompa nso me na se no abeboye chidom na doc ma ye misa ene da bia ya na moba mo ne ye nkyerɛkyerɛ ho nam kwa no ebi wo ho a ya na ehun hia ekyɛn ebinom ebi dwumadie edɔɔso ekyɛn ebinom nanso no sania obo ade si bo ade no wode asrafo bi de adom yen ya abribia no wo mo kotia enyalewa ahodo a ebebo ne ho mpem se eba ye nipadua ne mo eno na ya ye ka ne se nkomoa ewo yankasa nso yenkasa mu na nasa kankasa mu no immune system potokasa mu so saa ene ebeka no ya na yete nkomoa ena sojafo ena asrafo doc se yakasa nkomoa anasa immune system a pacho e de baadia me de jewa masom patiefo nyina na se yaka immune system a eno eye your body defense system. Okay. So we are Ghana, ye was security forces are omo Ghana, omo bo Ghana ho ban. Se be ya invaders and I said terrorists and I so obi fufuro emfiri ni ma so ba Ghana be attack here. Na o hwe a ye mamofo na ye omo amoye security forces na ye omo hodo bebre omo soldiers. Omo boy ho ban, ye wo police police for no boy ho ban, ye wo immigration officers. Omo wo borders ano a omo hwe na omo hu se ma nipa boyfo emfa kwan bi so anye de embewura Ghana be haye no saa pepepe na immune system no so esitie ni kire mu ano no se otie yi a obeti ase na o hwe se the way the defense system no sitie saa pepepe na immune system no so no eye na adwuma se ka immune system a eno na boy nipa dwan ho ban se be a emmo bia be free by bia be ba be wura nipa dwan be ha nipa dwan no bia no eno na eso ano eno na e fight no eno na eku samoa no ema how bia emma nipa dwan no mo na se immune system no antimi anko antia saa emmo na ewura nipa dwan mu a ena ye frɛ no yale ɛhɔ na onya yale no free ɛhɔ na be start hu sɛ bi enkoso enkoyie ɛhɔ na be start titipaye na immune system is strong na etimi fight nko ade a onya tipaye ohonam na ye hye no emma obodi na ye oya no emma ohonam ba bi a wote sɛ etutu ye oya no enka emma sɛ immune system is strong ka sɛbe sɛ oyo bi kura immune system is strong na okohia obi a wo HIV AIDS nyame etimi yu nam on immune system na ho eden no so no etimi kuntia mwowa no anase typhoid any infection whether virus bacteria ana protozoa anase fungi any infection bi abeba anase mwo bi abeba oni padua mu no se oni padua immune system is strong nko ade a ebetimi akon atia na ekum sa mwo no nyina abra enye den onya so sanso bia but the moment I study who say uti iya oya the moment study who say hona ba bi oya o study who say oni padua no body temperature na sesa na obodi aye mre eno no che say emwo no atimi o immune system no immune system atimi abona ma immune system no yes emo immune system na emre enti anya kwan etimi eden attack oni padua no aye o cells any o tissues. Okay. Doc, mami misa wo yansa. Ya wonne ma bi wo ho a what me say enka ye Ghana ha say ministries na ebeka say the wasi aboso no. Enka nkomo ana na say immune system no eno eye defense ministry. Yes. Almost eso for no so aka ba bi enya hye. Oko defense ana say oko your security forces na say the America no. Omo hodo bebre. Sa na nipadua so immune system so no. Omo hodo bebre a ebia ne ne dwuma edi etimi ekuntia saa yalewa na etimi nya kwan ewura oni padua ne mo. Okay. Yes. Na manya nti yese no so no ye wo na kwa organs e wo sanity a emu nchiremu no anything. Saa na etie na ye organs a eno na eboa ekutia saa yale na ye ka ho asam. Emu ba ho ye bone marrow. Bone marrow ye one of the organ eboa ma immune system ejina brane. Okay. Ye sanso wo ye lymphatic system edijuma ye pa lymph nodes eno no ye organs bi a eboa ekum emowa ne bi ye sanso ewo other way a eka ho bone marrow lymph node
etimi den eboa etimi kutia saa mmoba na ebewura na the times so ye organ ketwa bi a ehye ye kon yemfa na say okọ ye kwala bone na wo ho no ase ho no pe no se de we abia me bo me tai bia tai na chichere no saa times no okọ mo ho no good ho na wo na ne juma edini se eno na eboa egrumi lymphocytes type of blood cells enyini na enyini na etime boa fight infection no okay nti se ko ba se lymphocytes no enyini wo thymus mu ho na obanya T cells na ye can say T cells o T cells wo form ana se o T cells eboa etime fight emowa ababa attack o cells ana se cells attack eno ano ho emma cancer den ababa to nipa dua no nti saa T cells no eboa programming so we are memory card ultimate store information na to so no ne djuma so saa pepepe na tie nti ye time no be train saa T cells no na agrumi no na anyini nti anyini a ebo onipadua no ho ban in such a way say wanya typhoid ba onipadua ma wa kon typhoid ma na den ekọ the moment typhoid dey san ba onipadua mu no saa T cells no already recognize say yale we abani padua no pen akono kwan we na me fa so eden etimi kuntia saa yale we ebetimi fa saa kwan na so na afa processes bebre na etimi eden ekun saa yale one sometimes no produce specific response to more na ebani padua no no so ebeka say keep data yes keep data of nyalewa ebani padua no mu ekwanye efa so ekọ ye nyina no no keep data the moment as amwa no sanya kwan bani padua mu no okay yale ba ho a efre chicken pox I say what to say chicken pox onya chicken pox wontimi nya biom yes ne say onya chicken pox na body etimi kuntia na etimi kwa the moment mo sa mo na bani padua mu no na antibodies are ready a den I fight saa mo no nti eno kra hu kra say den emma so bia woni padua but at the first place na obanya contact to type from chicken pox mo no obe starting chicken pox mo no obe starting black spot obe starting hu say honam ye hene otiti na kuro but say otimi di severe headache pa de ba okay nti hu sa nema na che say afi na body immune system no I recognize saa mo na aba nipadua mu no na air fight no nti onum aduro ana se ye kwan bia so nipadua no betimi ayi saa mo no firi honum no na osanya encounter obodi esan kokohia saa mo no entimi affect but already no onipadua no akipi record of saa yina wo honum nti se obisa thymus ana se ye thymus what say thymus ana T cells ne eye wo nipadua mu no ye thymus na training T cells no and money grooming no se be ya se mo bia ba na etime den eboa fight no na immune system na nkasa no so no se ba se obi afre autoimmune attack na one kasa body cells se we are soldiers ni police for me use as example no se ekoba se soja ni attacking the yonko soja ni ana say police ni attacking the yonko police ni ana police ni attacking the yonko soja ana say soja attack civilians almost the same country mu enye normal enka was say ya attack obi a ofiri ni man so different country oba Ghana oba be attack ye na nka ya attacking the back be ono no sa no asa attack ono ayonko ni pa ye mu nyina akọ same training enuafo mi no ka bom mako abontin so ni no na osan mi no ma chem ho na autoimmune attack okay autoimmune attack enti timima T cells no etimi train say be ya ebetimi prevent cells etimi sorry say ekuntia ana say no ankasa ekun ho no na etimi eden esisi na essence cells no na edif Friday I produce back. Okay. Now your bone marrows. Your bone marrows also and also training B cells. Okay. So B cells no and also produce antibodies. Enti bone marrow no na wachire mu de ama obi wo ho na ye kan kola no onimu ade koro. Enim se ye fa nkasa ana dompa.
dompe a opai dompe mu a saa insu fita na ewo mu a anase ohun yes na ohun say ase ense support bi no ewo ye dompe mu no eye white bi saa no say otato dompe o market a anase na nkwasefo a butchers a omo kum nam esi na eton nam no omo de omo nim saa bomaro sin ye pa obi nsu ofia ukum akokwa na akoto akokokra wa abonti anase nam bia na dompe wo mu a de ye hye dompe ni mu no a eto da bia ya na de no no de enye to da bi kura ede yes eno ho asem na ye ken na de bomaro no enti say also ochi akwala bia na obisa na say bomaro na juma edi pa ne sen a obetimi aka say produce red blood cells it produce white blood cells it produce red blood cells na produce white blood cells a say the way ameka no white blood cells no e wo mu bebre cells bebre na wo mu but the interest wo mu lymphocytes no one type of blood cells no enti produce sa lymphocytes na ho na enyini e bitimi nyini wo ho e na bi nso timi nyini wo thymus na medical kan ho asam into the enyini wo bone marrow mo no na e frɛ ne B cells na saa B cells no ne juma e di ne say be produce antibodies saa antibodies no ye frɛ ne natural killers natural killers no kire say yalewa bi anase mo bi e be ba nipadwa mu bia no eno na ye first na be attack no alright eno no be di kan attack no whether say aba hopen anase mba hopen e betumi akọ yeden e kọ attack no so natural saa natural killers no the aim say it engulfs it said we minim said we am no engulfment no esrom e go through a process called phagocytosis esrom say na eku emowa no eno abeko say na ekochi no say ebeko akoto achi no yes etochi na eno na enemo na akoa na awu enti yemfa ne say say onya kuro e wo na ho a ya obi a efre edwoa otimi onan ekuro beto onan a otimi say ohan mu hodom na na say o groin hodom o say bibi apagya hodom aye oya eno ye lymph node na bi wakura waso achi ho etimi good etimi yes eno ye inguinal lymph node etimi pie e wo o groin hodom no nti ne ye ne say kuro na beto ana onan mu no aye open I break your skin no nti once I break his skin no amakwan ema emowa etimi nya kwan ekom ko nipadua no mo na ohwe a inframa wo inframa ebo no ede emowa na enam emowa inframa no nya krogensa inframa na ebo na ebo abonten no enya krogensa nti se ebe ka nipadua no mo a o first defense system o skin na ebo ho ban ema inframa entimi mfa emo bia enko ni padwan mu be ko ba skin na break ya anase wanya ekuro wo skin mu na emo bie na akanam na say abie kwan ama inframa na ebo no etimi fa emo wa ni padwan mu enua etimi ba be ko ni padwan mu enti say inframa hu a ebon futuro ni nyina ko ni padua mu no etimi ma mowa no enya kwan ko ni padua mu enti ko ni padua mu wi a what is next e de na eka ni eka ne se oni padua no be bo ho ban na etimi kum emowa na ewuro oni padua enya kwan ewuro oni padua mu enti ni ebe ye ne se ebe suma sa lymph cells lymphocytes na meka na yese B cells no ebe suma na ekọ honom ekọ okuro no site honom no na akọchi emowa na ewuro nipadua no mu no na anka ebe kokọ attack nipadua asay no ese cells no ese tissue no na akọkọchi no na engulfment na meka the process of say a chi no na engulfment no nti a chi ne sa de a then na adia fa or lymphatic vessels no or lymph vessels na honom na adia nam honom na aba bedru bebia lymph node odwa na ewo honom e bedru honom a then na lymph node no aboa mana den asai mowa na edi aba ne ho no ebekunu nti ekunu wi a then na we start hu say honom no yeden apagya oya nti onya kuru na the first 2-3 days no utum say adwa no etimo ho na oya wonante kura anya yie na the moment na sa adwa no ekope na won say okuru no eden eno so eden awu eno no che say etimi akumo no nyina ede enema ebeboa makuru na awu no na etimi eden awu nti sa na eno so ye ho adwuma enti se odi duane bi na aduane na wo mu no emowa ewo mu anase edi bia kwan bia so otimi fa so enya emowa etimi ko nipa duane mu no ekwa a sa lymphocytes na ewo
o bone marrow mu na B cells no etimi kɔ na ekɔkɔkye samoa no na asɛ no and I say natural killers and they attack you direct abra oba but the T cells no and befa process long process befa long process ebetimi awede afa so na etimi eden akomoa no okay etodan so etimi neutralize toxins ekɔ woni padua no mo efi ni niema enye na ewura ni padua no efi yemfa na say waye nkwan awie na nkwan no nkyene atwam okay dia na obeye so odin so dilute na odin so guma ebe bua ma nkyene no ne ho de no be den akofom ebe kofom ana say waye nkwan na ekeka ekeka maybe odi tomatoes ana tomatoes bebre agum na ayeden ayesa eniama odi begum etimi kum sa taste no den account what the count guma say enya sa biom nti sa na nipadua immune system so etimi yesa adwuma no na won kan nya na wo de bidie egum akra gum nti de ye ne say etimi produce chemicals chemicals no etimi ko na akọ neutralize toxins ewuro nipadua mu toxins enya kwan ekọ nipadua mu ye mfa say fa odidie mu ana say kwan bia so ata toxins no enya kwan aduro bia wonom toxins ewom ana say di bia wo ye bia ata toxins ewom no na enya kwan ekọ nipadua ne mu produce some of those chemicals no na neutralize toxins no na aye harmless entimi body ni bio at that spot no okay yes entimi body ni anyway and that is the aspect of the bone marrow and the thymus. Then the lymphatic system. The lymphatic system play a major role. Say about pomodin hons asam and I say by immune system ho asam na ejuma lymphatic system edipa ne say regulate your fluid, your water balance nip ensure way ni padua mo in fact insan say akoma de bona moja no enam intini mu na akokoduru o peripheral areas in fact say onan na esi form se ebesa na chi esa aba no emoja etimi se na chi kona aja nsuro ni other nutrients aka akire okay the lymphatic system ejuma ne se sweep sa nsuro no esa de go back to blood omoja ne mu no na etimi balance of fluid volume and also fluid level I won nipadua so do na won nipadua ne another function is say produce an sa lymph node no entimi ye den kumkum wa eba nipadua okay. Now, one of the lymph nodes are very important part yanum your friend tonsils. Okay. And you bet me the image now. Yes, tonsils. Okay. Now, tonsils now so many fibers of lymphatic way buano ana yeden e masa tonsils no yeden yanum. Na say ntokro na ntokro na o mini duana efam any tokro na ohome inframa efam na nyame no se de we nyame boni fadua no god sama ne de onyasa ye pa ensa se tokro na eduane ekom good se o hwe ye screen so ana se o hwe o phone so ana se screen so a ubahu se tonsils na meka ho asem no en na wo ho onsa benku honom no eye de okay problem bia any ho tobo asema me ansa ha na nso nya ntobo ase kirekire mu ye na yanwie kurampo na de ne doso next week no ya nkode ya ebesa beto so enunti no abusia ko Sompa TV anase Tara 1 TV pacho onkita anase baby a wono mben TV a eno anese wo fa phone na wako Facebook Sompa 106.5 FM Accra anase Sompa FM Live anase wako Sompa TV Ghana ebia won sabeka enfonyina Dr. Amayede atusu ya ochirechim doc ya ho se obi abai nanumu a ne ketre ma wo ho ase bibi hihye ne dodomo ho na fe pacho nya bote na chirechire ye mode a yes so the way American we tonsils America ho asam sa lymphatic way no na aboabo no bebre ekum yale anase ekum wo a eba nipadua no mo okay na wo hwe the way baby e wona ho no tokuro a aduane fa so ko eyem ben honom na tokuro a ye home inframa fam so no ben honom nti ye say ehye mfimfin say be ya say wo duane kum na mo ne wo mu a eno be chi ne fast wo no mu na okay say wo home inframa bone so gu yem inframa bone gu mu a na emo wo mu a sa tonsils no eno so no ebe so mu intentem wo ho a nti de wo yensan benkum no wo hwe ne sa we na eno ya normal problem bia any ho be wo yensan nifa no so a
I say apagya na spot white spot bi enso den e wo ho no nti achemu line white ne na achemu mienu cinema mienu pepe eba form no yes na kire say ba ko a eye bi problem bia ani ho how bia ani ho na san kire say ba ko a ewo how nti de normal na say de na wo ye nsabe nkom so na wo ye nsabe nkom na ni fa so de nso ya abnormal na say de abnormal no kire say problem ewo ho okay le hwe a ade white bi dot bi ewo ho na nso asan so kese chen ba ko na ewo ye nsabe nkom no so no yes asan so kese chen no kire say ahono okay na kire say achichi emowa a ye den ehono na obeka obi a wo cold onya cold flu and also obi a onya any of yibi a okasa ni minimum hadom no ase onya sore throat ni minimum ye na ya enye ne nyina na ye sore throat bi wo hono ma yes tonsils no na emma sa pain na obeka say o minimum na ye den ye o ya nya o mini anya o throat but insan say cold no aye viral condition. Okay. So obanya flu and also obanya kata. I know a simple term obi anim. Kata eye virus. Mo na e de ba na virus. Sa virus no enya kwan ko nipa duane mu a. O se obi ho no ma otanya cold pa tan bia no ne hwene suso nsu. Ne hwene suso nsu che se ono no e bia na bi mu a o chronic weak immune system. The immune system wo ho no a weak for so long ka our weak immune system a tembia no emowa anase virus no enya kwa on say no ye yale a metimi dia ma obetimi dia ma me ene na me mframa mu so obi na nipa no sneeze anase o wensia na more ni nam mframa no nti ohumegu mu pe na wanya nti dia immune system e strong no ono no betimi aden a fight no. Okay. Ni body no betimi a fight tonsils no betimi a chi no just within the point of entrance no. Okay. E betimi a chi no honom na eden akunu. Raw nipa foforo ma se bia yete ha se na manya code. Onya code. Na bia se me wansia ana se bia me bowa. Bowa. Na se bia e ba wo ho na enam mframa mu nti betimi. Enam mframa mu. De ma me home gum mu no. Because of immune system no ho odin. Yes. Na acheche no wa bla ewura wo mu no ho na. The moment I would the point of entry honom no. Sa tonsils no etimi chi no. Nti chi na asay no. Nti in the process say no no. Ena utumu say ahono. Utumu say sa white spot is spot way no. Den aba. Ade white and get white no. Just say acheche emowa den ani mo na nyina wu. Okay. Nti eno mo na wu dia ena onya some kind of a pass. Okay. As a mama bisa I was some smell bi hono ma nti che sa na etie. Okay. Nti tonsils no inflammation ba ho a friend tonsillitis. Okay. Yes, tonsillitis. Nti eno no ba then ebi hotimi hu na ye kesia mo na timi ye kesia ma e wo so mo ye surgery na mo atwa sa tonsils na afiri ho. Oh wow. Yes. Etimi basa say ode no infection etimi dokoro ma ama emo no timi no ama tonsil na kasa na abo ho ban no eno no afede ho aye mre na infection aba ho na the next option obey no say either say o matwa na o mo atwa afiri ho no no mo twa afiri ho a what next? Yes, I don't know che say immune system no no kwan na beda ho ya no wa ho bia betimi aba. Yes, ya ro bebire betimi ade aba. Say the way our bone marrow and hoba assemwa and my immune system also and hoba assemwa and to me and fight how infections be brain. Say the way our thymus and hoba assemwa na immune system right weak out to me fight yarobe brain. Sa na tonsils so no say and hoba asem na e twa free hodia and say code and I say any aduane bia ana say how bia na mo bia o defa aduane mu ko wonu mu a anka wo say timi chi no o minimum ho na no anka ntimi nyesa na ne nyina be ko yem nke ko yem a your lymph nodes are all over the entire body ne nyina your lymphatic system a one note be brain note no say ball nkura bia wo nipa aduane mu a ne juma edi ne say enchichi emowa ana say echimowa na ayeden akumowa no na onipa aduane no why free. Doc, apart from say come more apart from virus adodo na yenim say name futuro na also boss say be no what other invaders and I say moawa be ne niama ben say bi mu na etimi ba say what kind of bacteria betimi akọ
Okay. Virus ebetimi akọ. Okay. Fungi, protozoa, ne nyinaa ye mowa a ebetimi anya kwan. Ana toxins a enya kwan ekọ nipadua mu a ebetimi ama haw ema immune system. Edi bia bekọ be attack immune system, ebe attack body cells. Parasites nyina ka ho. A be ma toxins a ebe produce toxins a ebe attack body cells ne tissues no. Eno na ye ka ho asam. Enti ebo ho ban ema esa ne ma no entimi edi ne dwuma. Cancer cells etimi kutia immune system no. Yes. Cancer cells. Any virus HIV/AIDS virus. Etimi immune system pa. Eno ntina onya saa ya lewe a aya na yedin say ebetimi ekwante because onya HIV/AIDS virus na go straight to attack the immune system. Okay. Nti both T cells and B cells nyina no nye safe. Attacking no. Nti attacking na etimi weaken it pad ekwade a. Ene ne anya kwan obetimi anya opportunistic conditions a ebeba. Ebini tuberculosis. Bohu na yesi obi wo HIV/AIDS or sanso tuberculosis or hepatitis B or syphilis or yale bebre e woni padua mu ne nyina ye infectious conditions a obetimi anya free obi ho. Yes, until the moment our body Asia, in fact, typhoid na the most commonest year infection na yenya de bia. Ensan say eduana ye di de bia no typhoid mo wa ewu. Eduana ye di de bia inso ye nom. In fact, the edi kwa no bia no typhoid mo wa tuam. Enta na bi mo ka say typhoid no eni eduru. Na bi mo ho na otimi check na ya ma na eduru wanom aye negative. Na ne nia je say typhoid otimi tunase otimi tuase. Na the following week or 2 days na say ka say typhoid mo no asaba bio. Nti eno no sa no mo ko hin. Eno say what treat man akobet they say no can just say ene na wo chichiri anu na so ndidi nko ade a ukonom nso ana say ukodidi nko ade a ebeba because typhoid mo ano ade a fico ora. Fico ora says remember say udi obi jana na onya typhoid sebe. Yes, na onya typhoid but kwan bebire so yetimi di kane no kra de ye hu say carrots so amanfo a ana say cucumber ana de dodo na kan say cucumber no say so amanfo ultimi frɛ no odi nsuo bia wo horo ho ana nka wo we but ene like I said last time do me heya me hu so obi de gatamu nsuo ene wo horo carrots a okoton amani pedi enti sa no sa unim na sa o me de yesimi ndi fruit ni vegetables enti no me hu bia na ma ye onfa bia enchiri so ana sa wonfa bia wohoro ho no ana sa wodi nsuo bia wohoro ho I said definitely o we no o we ade na akomu no doc ani ama ben sa na betimi akon ede atia eye immune system de ka ho bi causes of immune system weakness no ebi ne de wo he ebi ne odidi mu say one show odidi a year ebi wo ba kokko check full blood count na e ka che say white blood cells no e wo form okay to me ba say immune system no bone marrow no produce enough white blood cells and I say odidi mu enye anka betimi boost immune system no I betimi boost the production of white blood cells no etimi ma immune system ye weak. Nti se ka say immune boosters ediduane a ebe boost immune system na enya agro bi fruit any vegetables any eduane bi akeka ho bia no obetimi aseche obetimi ahwehwe eduane a anasa oba yeso 21st clinic ebe kire eduane a obedi ye duro nso no eduro bi a cell condition to say what the ba ho no immune booster there ye ma obi okay ano ye bonus yeah chede ade be ka wa duro no ho immune booster say o ye dan kura o conditions say dan say o mawure mpu na ya oya mawure ntimi nya oya wow so mawure na etimi ya oya pon ade na o de ba ha de a ye ma immune booster na immune booster no e ya ade a ebe ye de ma e kan o aduru no ho a say be ya eno ye bonus ye de chew fana boost immune system say de wa meka no etimi ba say odua ne didie enko yie nti ma obon mara no entimi produce enough white blood cells a ebetimi eboa But enti ebusia Dr. Sixtus ena yene no etwetwe common Dr. Penyi at 21st clinic tantra here on about Accra Hasen Moda no ena ene immune system ana se yen komoa ehon komotwetwe no yene no edi ewo Sompa efidie mu ase wa Accra ne efidie ahodo ya etwoma mu nyina nso ehia doc cafe to asoma yen wedding kan abo ye didie ehon ense ne me ka homa immune system no eye weak no ebi wo ho na nyame bo no
sana ote ne immune ne bone marrow so ntimi produce enough white blood cells nti ono no na owo weak immune system every ne bofra mu nti ono sa no tembia no oyale tembia infections okwana infections hodo a ebo ne left and right bi ho no ma ye de awo no obi anim de ekobaaye but sana aba Sompa nti we check bia no na e ka say ne immune system no e wo form. Enti white blood cells no baby sa de be a white blood cells say we ameka no say we red blood cells we ho no no say you say what types of blood cells are manipadua etimi adwuma okay na your red blood cells are eno na efa inflammatory oxygen okay say your white blood cells are sa white blood cells no eno na boy nipadua no ho ban. Okay, white blood cells. No. Okay. E produce your bone marrow e produce no. Okay. Ne dwuma edi ene se eno na e boy ho nipadua no ho ban. Nti ye bo yes eno na ekutia emo no mai. Nti eno no ani ho eno no ni ho de a ene onya nipa. Eno de obey nipa obetimi ahome de bet infection tem bia no obeda yare sabia tem bia no obeyale. Tem bia mo so body no why weak. And sometimes you may lose weight because immune system no come from one. Emma bebre ba onipadua mu a eno so didi aduane a odi ni bi emma no emma kwan emma obodi omo sa be di waduane na di waduane ni bi emma bi a ba onipadua bi ade na edi de odi na eye nutrients am onipadua eno na edi bi so they also feed on what you eat and ade na obi yale a ho se nipa no ne ho afon na se na aduane na emu aduane no nyina no emma no se etwi okay and also ne ho susanso signs and symptoms and na de be ba ma no e ma appetite kra ma won didi replace die and also di bi nti e wo hu se oni padua no ofon e di oni nti infections there e ade a hydrogen ye pa ma woni di dodo no wanya surplus e dia ma wo kakra na wo wonu mu ato kakra na wo betimi akono mo asaachi and mo aside e di enu bi wow yes because e be start say di body cells okay e be start say ba attack o tissues no na o di duane na e ko nipa duane mo nuru nyina e ko nyina na e ko body cells e ko nourish body cells and nourish tissues no and nourish organs no nti ho nso na yale wa na e den e wo nti nya kwan e try say didi feeding on some of those cells ni tissues no na ama body no start say form. Okay. Yes. Yaka enuane ayedie yaka bone marrow and ade bebiem. Ye betimi e weaken your system. Immune system. Ye yankasa lifestyle. Okay. Insu ni emba bi ene yo e bia ye. Aduane bia anase life substances bia de kɔ nipadua mu alcohol ne adane ma ye de keka ho e kɔ nipadua mu a emboa body no. Etimi e weaken your immune system. Nti se okoba hospital bia na so okoba bi na ye ka se didi yi ana se enema we a oye no embo ni padua na memfa na agro na odidi agro na onnom alcohol na se odi substance egu ni padua mu for one or two reasons are best known to you wiki ana say immune system na well that you know infection the bano and I say bia no obanya infection recurrent infection you be treat infection e be kono na foforo asaba you be treat we be kono na asaba eto da cry de ukoto ho yaresa bia mu a obefiri yaresa bia na maybe yale na ode kono aye malaria obefiri ho na wanya yale foforo ho no okay nsa say immune system no yes nti omo immune system problem no weakness immune system weak no omonya some of those opportunity conditions are hospital and I say hospital acquired conditions bi ho anu ma obenya wa ko da ya sabia no ya tutu ya le no malaria ne be wie no na obefiro na wanya tuberculosis entin kame baby sasa endro bi wo ho a ye no mo a eno so etimi weekend yes your system endro bebre wo ho no ma etimi weekend in the immune system but onu ma do no for a reason to solve a problem but anoso sanso and say a baby key immune system solving a problem yes creating another problem for you yes enti bibia no na ka say oh ya na immoderate okay edrobi obi ho na oda edrobi so for so many years and sanso etene say be affected and sometimes so sanso to me ne own cells no attack for no reason own hu ne ekoba na ono anybody cells attacking ho some of those nearby adruna on that so check for so many years no eno na etimi trigger some of those things no etimi eba okay yes so yemfa
when NC has said no more, and now before for Bill, Ubeti Media Kahon, dear my okay, then, Obi baby, sir, near walking in an doc, how can I boost my immune system? Is there any specific foods beyond say beer in Nianibi or near maybe or Wamaya? Same pono men come one and why na who de no cough man as I yemra, meeting me as a pajama be mana. Most of the time, I can say, Obiadi Diana, food that hills. Adriana is says a new padria, and yet Adriana a cum nipadria. Yana best sour, dear. Yes, Adriana a bit says a new padria. Fruits, vegetables, ye preachy de biaso biadi. Na insan say ewo nwenro bebrea edima our benefit bebrea edima ni padua. Okay. Nti utadi sa aduane na eboa enorish body no. Eboa e boost immune system no. Nti se wan di sa aduane na emwa. Na junk food eno no mboa ni padua no. Nti most of the time no junk food aduane a food that kills. Nti we discourage people from eating them. Na omoji aduane a organic food a ebetimi eboa. Money paduano etimi ejina brand Sompa yes so natural supporting edru a obetimi anom na sa edru no every edua anase herbs betimi aboa boost immune system. Okay. Herbal maybe edua bi ne hini edua bi ne leaves edua bi ne bark anase ne root na okeka bom betimi aboa boost immune system. Okay. Until you was edru no so honum onya bia nom na etim boost immune system say be ya infection bia ba oni padua no bia no obetimi afight no afeden so o lifestyle bia Olivia enye aye edru o da edru bi so anase maybe onom alcohol substances bia ano eden ema oni padua na onom no ya na emwa. Okay, my man for we say obi so a o shin mission so smoking na affecting ni padua na emwa ni padua no. Okay. Etimema circulation a problem. Etimema lungs problems, etimema heart problems. Nti emwa ni padua. Na junk food ni other way a obedi na obehu na oni padua na dore sade. O dore sade na do na sade ko replace bone marrow na wo odompe ni mu a esrade etimi kokodore wo honom. Okay. Na anka bone marrow na anka wo se etimi di na djuma no. Se ko ba se esrade odo so wo ni padua mu na wanya wa put on over unnecessary body weight a. Ni nyina ya de a etimi affect immune system. Okay. Ka say ye ni enuaba ne ade citrus fruits. Ascorbic acid. Very good. Okay. Immune system. Inti no so ye can fruit in general. Me pese me boss fruit back din open here the fruit bi ebia wo ni nru a ewom ebia wo vitamins and minerals a produce etimi boa ema body no vegetables so green vegetables nyina no ebia wo vitamins and minerals a boa body no etimi produce some of those lymphocytes free your bone marrow and your thymus your thymus na your lymphatic system etimi boy juma boy ni padua no ho ban nti wodi sa aduane nyina ebetimi eboa. Doc say obi entimi na ye anasa dwendwen stress ni ade beto obi so a eno netimi ebre ne nkomo anase anase ede na de beba ye kan ya ntimi anka science niema be mo ho say immune system ay weak. Okay. Eno na wadi kan no ebi ho na ote ho na oda na ase tempia na ofele sa obeda. Okay. Eno no ye one sign na say immune system no asa ye weak. The bemu won tempia no I like why mere I say why better like you are not just physically active body nya active hunam nya de say okay kan ho ye bibi why ho job yes and no just say immune system no kwada ko check na hwe. Okay, kwada ko check immune system so obi betimi akwaya sabi asa me be check immune system. Yes obetimi akoko check 21st clinic ye bi ho. Yes ya do blood count na ya hwe whole blood count na ya hwe. Okay, immune system no na ya hwe say the way it as to where I say day and I say nyadi. Okay. Yes. The commonest one is over full blood counters. Oh, your full blood counter who say white blood cells no e wo fomu a. Your grounds are obetimi ama clue say immune system no aba form. Obakoko check other way no na just say the whole white blood cells nyina no. Ne ho de na say ne dodo no e wo fomu kra nti eno no wo fomu a obvious say entimi fight
body infection abeba onipa dwan mo nti mostly no ebe hia se obakọ check so immune system enso weaker sometimes no ohun ota hu say onya recurrent infections wanya infection what treat typhoid dey na nam de bia o okay eno na ya etimi stress immune system pa typhoid because they bia no ewura nipa dwan mo I fight no into the fact say wo nam hono ma wonyale na nkire say emowa anase hwe how nipa dua no emowa ba de bia but say the way our body no immune system is strong ninti no eno na etimi ekuntia na ma unhu signs and symptoms unhu so bia wo nipa dua mo but e ba de bia into say unhu say infection e ba na wo treat we na oba anase say o girl yi wo gono na wadanfo akokote gono no free girl no ho na wo akọ anase wo ne girl ne te na wako check in ka say oh wo de oni gonorrhea ana be woni na ahia be wanya gonorrhea ana say obi wo hepatitis B woni na ahia wanya hepatitis B na uti na eyi wonkomwa no ho ɔden asa na ma nyina etimi saa ne ma nyina etimi eden etimi kutia nti oni nipa no ebe hia na anka wo say otimi nyamo ne free no honom no etimi ba alright but say onipa de na yeden nti no etimi eku ebetimi akon na ekon atia no saa mo on ntimi ntwimfa enkomwa ne so nti the more nti ya check obi mo etimi check obi Johnson na check obi moja na ya ka say ne kunu e wo hepatitis B ana say ne yire wo hepatitis B but e ba akon NB okay the economy system and I save no the body defense system and I strong ka etimi defend no Emma onantimi ayeden enya saa hawo no doc okasa etwato na yenhwe na yenkwa afrefo ne so yebre ne yaye the etwato ne say o start hu say onya recurrent infection na transfer obako hospital o hu say honam nyina yara hodo bibia de bia obako na wo the infection and also wo infection ba ko bia wa ko na still na no encoda no transfer oba check immune system na wahwe ebi ho na watun lose unnecessary weight or lose weight a on ase bi ho any time was anka T cells no a wo say nka etimi produce e ma body no fight infection we ni nyina no sa T cells no anasa time was no so engine adwuma enti ma on lose weight a on ase enti most of time no kona yen check na nhwe ni ekoso e wo nipa dwan no Mate, Ebusia Dr. Sixto said na yetie no my yankwa homa no so obreni my yenja opportunity in informal now so question bi awo bia no watimi bisa doctor efa ene topic ya discussing ho 0260 196064 0260 196064 and a 0260 196065 0260 196065 emi you know the obefre bia no ye beje oso ma menhwe se kafra 0260 196064 and a 0260 196065 hello me pacho good evening odin baby akasa free Elibo mpacho lower o TV set na yenkasa mitiewa mpacho mbesi kumtu lokake maga kena be 5 hours ni yati hello Sompa FM yetiowa mpacho be 5 hours buga menya mitmina yesu ya na acha mtre ni yati so me just say yellow pa deep yellow e umana ba deep yellow e umana ba white e puro na no o se to da bi nso so ajon so ayeden no ha e ba deep yellow okay na say ojon so sem no so colors no e to da bi e ba yellow deep one okay mate ma Dr. Beyiwa no yeda sese ofre ye busia onso betimi abaso pacho mo frɛ na bia mo nua bi kasa eya na mo gina so kakra bi di amayen ai madaroma me pacho ma me nkɔ we say ho emra sese a hello good evening pacho evening pacho mpesimi kufa doctor say typhoid no ekini ma won hwehwe to say dey ye di mako egu ho na na o kasa frɛ him dofo o din di saying but your friend of the can take Kumasi, Quadati.
Okay, abrefi kwada so typhoid net me ma ho ehyehyewa na amate. Mama nko we say eso embra sesie. Me pa cho good evening odi baby akasa free. Hello? Me pa cho odi baby akasa free. Hello? Wada roma yete wonka odi ni baby akasa free. I'm in the city in Casa Tema. Pema mpacho ma entio. And the much of the doctor said there were only about on Yan Nancy. I can't be now. The mentions no year, can't be now over only share man and use a ember. Okay. Wada roma we say there or bet chile but another topic on its own tea. Nyame ya duma ye de number betu January friend no why na one wakasa why. Majo. Yeah, that's it. One so offer ye ma yenhwe na yenko we say ho emra sese. Made of mpacho oti enka good evening odin baby akasa free. Hello. Odin baby akasa free. Too bad. Fache ye. Ma yenhwe na doctor nyi we say na no ema yen. Doc mpacho ameba ase obi aba. Hello. Odi baby akasa free. Sompa FM. Hello. Ahomane ye me wacho me emfa we say akwasisi order be 5 hours pe na nani asate to da bi nso a Sene Jones osem no ohun colors wo man no say na ho nsem city ne Jones colors no to da bi na changes abem and the bit my infection and answer on checking the kidneys in the liver. Okay. No be a problem ba ho a otumi hu Jones color no esesa. Okay. And wada bro so 5 hours in so e wada bro so 5 hours. Stress adrenaline. Okay. It may affect or sleep. Okay. Yes, and I know the sleep there anyway bring a factor in. Just say you know what national yahwe or the condition no. And the Emma want me end. Okay. Until just say or buy a sabia beboa. Abrefin say or so bisa say typhoid no. It's me ma ohuna mo hihyewa na. That's one cardinal sign of typhoid. Okay. Obi a typhoid ehunam hihye ontumi dwane mfirim ma na nya yi. Okay. Eya na ema body ehunam nyina ehihye. Ema wanum onyo no. Say we a odi ankana ne ho ka wano a enyo no saa no. Otumi fele saa wanum. Okay. Yes. Mama she. Hello. Good evening. Pacho good evening odin baby akasa free. But I'm the Mr. Ben Category Tapa. Takwa Mr. Ben Pacho ma entio. Pacho, say to the person, what would be when you talk about that? Takwa Roman store synopsis wana na ye won Pacho. Mississippi, I want the party at the promenade na. Alcohol na we there enokora na ya gem wires yabasobode dodo na se ateka na ye hwe why. Mathematics. Yeah, that's the seven so offer ye ma menfa offer for we saying hello. Hello, good evening. Good evening Pacho di baby akasa free. Pacho, me can the cafe father and hear me. I have a question because doctor can't do appetite we are the bar and I want to go Pacho so actually to me also immune system no say ne ho odin onkomo an say ne ho odin a woni bia o partner bi wo ho anasa wo ne obi ti na bia yade bi wo no ho krampa wo ne ntimi emma wo so sa na no wo kirem why Mate ma me fa we say hello Pacho good evening odin baby akasa free. Hello. Hey, me pesa me pick you one so me ma de pronti anko a de number ma me nhwe. Hello. Oti yenka. Me tun kapa. Afa de atom pa choma yentie odin baby akasa free. Wa fama
women joy make us if you go mwenyano no mpacho ma yentio yeah makden this a doctor there no like white blood cells are protecting an immune system sometimes also to be for hospital now white blood cells clear answers or goes nothing when autoimmune attack now white blood cells now so as or fight against immune panel. Autoimmune attack. I think one of my sons, any sad problem no there, no so personal back there, men do that kind of ultimate trigger man, a woman all of a sudden blood cells no too possibly not attacking immune attack and no back. But say Ota follow your program ya catcher will say ye wo more where ye nipedri anymore no ye were good ones and yes our bad ones sometimes they fight each other enti doc and also so bet you moka crash na and afo from you say the way me here example say soldier ni yonko soldier ni ana say onene osa attack civilian say bibiki tro bi na trigger man to kwane de aba mentim ho ase ekoso wo muntem na man to kwane de eba nti onipedem bibiki tro bi betimi trigger ma oto wanka so body na anka immune system no start say fighting ho yes nti bibiki tro bi betimi abetom sometimes obi anim de ekofa bae okay Mate. Hello. Hello. Good evening, Odi baby. I can say free. My auntie wa me dofo. Begacho, me person this doctor. So we are now osa. We are be was there on. Osa nuane be na was one day. Mate. Obetre but ye be sorry the number be to dwa no wa sheda fresh number no na wanya daje ne wakasa no wa chechro why yeah that's pa ma me fa last caller na ye mfa ne nyina ensi hello good evening acho din baby akasa free Bacho ya kama mimi nimekata takwa ma me lizin pacho ma yentie wa But you, the nurses about one day, make up. But no, you my young, Mammy is 1 year and saying, but you more 36 years. 36. Can you know how many days? But that's for the never 1 day. But you say. Me too. What's the first one about 4 days and about 3 days? About 1 day. About 1 day and I did be able to me saying. Doc, you know, no my na funny. I was say the menses and answer menstruation. It's about just a day. First one about 4 days and it's about 3 days. It's about 1 day. Change environment bit me aba ana se ne moja no so no oni enough blood entimi ma bebre bit me aba so nipa na PID bit me aba so ovarian cyst nti how bebre this a trust scan na ya hwe na ya je history of the menstrual way no na etimi hu ne e ma ne ba just 1 day ya te ebusia me pa cho mo fra se yentimi mfre be mo fra 0540 311 311 0540 311 311 Pacho doc what's the way twa to so be can and immune system ho asema ye kan ya nkyere se obia ni ho a immune system no yale mba oni padwan mo da den abeba but say the way American soldier bia ni ho a ne ho ye den ama obia ntimi mbo no den a obebo nti immune system de kan say ye yie say be ya immune system no obo ne ho ban anaso boost na atem bia no ebeboa o dada yale bia ye hia ewo abonten ana ejidue mu no oni padwan betimi ada fight no menka say o immune system no yale bia dindi a okosia entimi ma okosia oba kra wo HIV sa